Big man. Yeah, man. Unashikotar big man ko small man. And big man abweshonga. Nsonga ki? Ndo big man omunda. Ukureba hano hatari hamani konko munde kindu mune chamani. Nguwando jendo ndeke mparapazi. Nondo mbihe ngo mpara hari. First of all nyowe ndi omchakaze DJ terendo ngo weza tubada aza mumpereza akafasi nyama rwapo ntandike nyabura mbatere jama rwapa ari artinda yambuke kandi ogwe nabanjire vest guy yende taguke abadigiza abatagaza mwenda mwenda mambuke nyaburi wetaragazo yana kama chanda taragazo sibe yamakanda taragaza orgartindo harma we nortindo sorry orortindo perekera mfitendeke abande serumbamsi abinno murejo mbuke rope nonje tindike nanye nenda pinduke ndukwevuga muri nyankore best guys mumpore nije tagirekane hora jikonkono tagirekane tariga smart boy big man ndi Kenyonga Rizi first one mweb gayo jire cap you said that perfect mwana ke hayona korera na hayona kuferera ebirungi nakuhereza emicho ina mtoreza ati nande kamuntore hi kore kana nande kamuntore hi ndamu college Yes, all right. Yes, ganda amazina ni MC Mashweko kandi abakira n'abatangira mwe bari munonga kugumana mureba Nkore Media mwe bari munonga kugumana mureba program y'Kibozi mwe bari munonga ebimukora n'ibirungi kandi mugambere nabandi bongere kwija bagume nibawokinga rizo bana abakunda kandi abakira mu style ya mani bitu nonyengera kwa musaba yandi banje mwena abariyo ko bari kutureba abari kuremeraho abariyo nibakora nibapatikana bine business zitaro zimwe zimwe mwe bari munonga kimuri gukora kandi nyenda kumanyisa ngo program eji abari kugiteka mesente kugira ngo tugume tuje twaretera abeshongozi batari bamwe bamwe abona ba Semanda Phone Solutions nibashanga aho mu rubuga rwito rwambarira kandi nho nkaba kuza kubona ugure simu yawe nongi esimu etari mukantu kona esimu etakurarara esimu etakubasa kufitezo mutoni ngo kashanga urukweshanya wenka otetse simu cyaba cyeki ngo esimu ya fire charging system noho nkaba kubona uza kwija kubona esimu nongi aho mu rwembo rwambarira kandi wako mu rwembo rwambarira ibaho ruhona nubasa kufitera namba yeye yazuro mushanje 58 bina 18 5 aho nkani ho kubona umutera kandi ukabasa kugamba nawe rero hasigara embere gafutambura ryo kaza internet ukaza TikTok ukaza YouTube ukaza WhatsApp Twitter Snapchat n'ahandi hona kabano basa gukora imirimo yawe kufutambura ryo mishaka ko mu kimangwe sente tuzaho ne ya online niyo turi kubantu basa kuboneraho buri kimwe wabara mnonga kandi na nkore videography nabone bongera batuteka musente bakugira ngo abo wano ndakora umukoro gona nibasa kukwataje bakutere kisani niwe wenka waye no makutere kisani nabo kubana ureba nkakoroka watokashanga uri kureba kuno kutere kisani ukagenda ori nkaho shitama habi bakakuretori hantu harungi ukayitimbo kikurunya na hatu mundete ndinkabuje nyaho ni nkanta butahire konga bakafutere kisani ukijo tahire ubugenyi kutere kisano woshinyiriza ineke bizibe byabikuru bakakureta wone no shoko shemeri bukoreka ngumwene omuntu w'ishano wano kisindikira wano nango boshemeriro mbona abono bo bonka bakutere kisano kandi bakakwatana n'umukoro wawe bakakwera mbere right erizo bana baletera mujenyi kandi muri hano musheje w'amani nkakabagambira ntinyo program eji nimba letera abeshongozi kandi ndiko baletera abeshongoza abakitire na nabandi abahansa bakiri kwija nabo tugiye kutwagira ngo tubase kubakwataho barige yabo kubakora kugira ngo wahinga kibira ukatema emitemito ekibira cyo ncyo kitakubasa kugumaho so no bano basa kureka ngo emitemito yagumaho yakura kuyambe mukuru kera arjemu emitono ikaba nezo mbigere mukagikwatiraho right reka mazanya kire musheje mukuru gwatiramuseho asigara tugumiza tuyongere mu mesho so nakwakira nashemerwa kushanga amazina ndibakweto amazina mbanyeta Big Man 256 Kurgom Brad Sun Music. Big Man. Yeah, man. Unashikotar Big Man ko small man. And Big Man abweshonga. Nsonga ki? Ndo Big Man omunda. Ukureba hano hatari hamani konko munde kindu mune chamani. Nicyo kinakozire nketa Big Man. Alright. Kare ramusaha barukutureba. Yes, abakutureba n'abaramusya. Ureba mu kamera. Abakutureba n'abaramusyanka MC Bringanya na Master J Kurgom Youth and Culture n'abandi bona n'abakumanya Big Man n'abakuma Blood Sons n'abaramusye cy'umukwane cy'amani. Amazina gaho ganyina go bakubatize bagwakufira mu kanisa bakakushikamo izabo busobonuga. Asimwe Deus. Hata Asimwe Deus. Kabari bakwese Asimwe Deus hata bachiwa ese Big Man. Akina yetire Big Man
nkareba abantu kare kinabenje nti nyine talent mbasa ko umweshongozi abantu bajya hati ngakana keshongora kikoze ndumuke bajya ngo gutine byakora ati nyo nakwatejo naka yabo najikora opposite bakaba tuambanye ta small na kora opposite na eta big man izine ryanje rya dad na mamero bambatize na sharamu natekaro bajuko kana ryo ryanje big man nazarwanka chegegwa uri wachegegwa ya chegegwa chitwekachi umurikawenyi nto witaho umurikawenyi wika waga kazaho katembo kaika haraka suzimba keta mtumbibere nojo tezo umurikawenyi deno jotoza katarubata nto wita no nazarirwe na hatu niyo futura ninga tokokesha wargaye toko nkargayo nija ninturambara tiroma muri mbara kare side za aho munsi ikintu kubera no chisoma apana tinchishoma ibyo kushoma bukanga konga kutandika kushoma kwa ukatandikira nkaye kutandika kushoma kwanje nkatandikira muri mbara nto natandikira kushoma watandike cyo kubanza natandike cyo kubanza nashome cyakawe cyakashatu na mapi 7 cent za yanga wajet kando mbendongo ya na kubanga kuza kwanga sente kuza kwanga nabwo nyonkanga urwendyo wendongo bakandeba nakare omwishomero kawa okoreshongwereho umwishomero kingo manyo umwishomero amashomaga nashomirem ninye nabe nimbasinga kweshonga nakuba bakora kwa yantarum bakaba batajubara wisha watandika watanje mwishomero rukumayiminga ndukumayiminga kale bachi hachiza nkabazi hawo ka speech de shangani mayiminga kale nabwo bashomesa bakunyisiga mnongo muri yecho bare najante naza kweshongora bazire babamba manye chikwije ko warigiraho wa uri muri mbara wajya ngo hati wajya kanshoze cyeshongore cyanje nija kinayo ndio muri mbara aho nija nafuna brother wanje na uno brother wanje wa Shento twaja katandike team budget Blood Sun Music twashoze cyeshongore cyumwemba cyeta tubepeya ati ecyeshongore cyo mukashoza mu studio cyo Kasho Records bimushuguzo mani talent ni kurujine hata umwashara mmoja katukore kumwe mbone murjuwo ya turju na hati ya ine byamteganisa munkajanti twakozere program tinka basa kujereka akuba bafani bitaba turinze nebingi na mugiye boreke nyore kanze naza yo Blood Suns ne ya agenda yes umuntu gwa kubanza kuzaba microphone Rukuza kushoze cyeshongoro cyanye cyo imwe nkimwe tino kucyabateganisemo abako bano ureba ko kuburi umwe wazama microphone ya studio uyishongora bakugira makuba kwaburaragamu noriya zaho ato murimo naho wase wakirize kuteganisibwa munonga abasingiye kuteganisa bakanosha tona tukateganisa bwabwe nshonga kuba tona tukantutandika tinka kujya tinkateganisa bwa ningori akateganisa bwa tona tukabantu tutandika tukatwine kuba tuteganisa bwa bakaba bingemirunde nga mu studio bakujya kumwetereza tine mundu gubatu bingere mazima akubanga kitwabentu zakora tukantucika kasa tukujya ngo tukantwegezamo tukantwikakasa mwaheza mwachikoraje mwachishohoza twaiza twachikoraje twachishohoza twatekaho n'ibindi twine byingi kumaze kuchishohoza cyeshongore cyo mukachitwara nkaye cyeshongore cyo tukakiteka amukutu twakiteka Great Africa kale twageza twa promoting nkoko kubicenga kumaze kushohoza cyo mwachi promotinga mwisha mwakora sahoki ekimba cyeta Hate Me yes Keza kapera kacho nguwando jendo ndeke mparapazi nondombi hengo mimparahare first of all nyowe ndiyo mchakaze DJ terendo ngo weza tubada aza mumpereza akafasi nyama rwapo ntandike nyabura mbatere jama rwapa ari artinda yambuke kandi obwe nabanjire vest guy yende taguke abadigiza abatagaza mwe namwenda mambuke nyaburi wetaragazo yana kama chanda taragazo sibe yamakanda taragaza orgartindo harma we nortindo sorry orortino perekera mfitendeke abande serum mbamsi abintu murejo mbuke rope nonje tendike nanye nenda pinduke ndukwevuga muri nyakore best guys mumpore ndije tegerekane hora jikonkono tagerekane tariga
Matt Boy, Big Man and Kenyonga Rizi. First one mweb, Gayo Jire Cape, you tell that perfect, you tell that perfect. Mwana ke hayona korera, na hayona kuferera, ebirungi na kuhereza, emicho na mtoreza ati nande kangu ntore hi. Kore chikana nande kangu ntore hi, ndangu kore ch. Yes, alright. Wewe mlonga. Man. Wantera surprise. Yeah. Actually, sure talent Yes. Tuvyo kuyiya talent munekereza. Kutwahereza twashoze kinimba cyita Chamuka. Chamuka. Chamuka negera ngwiwe DJ borinde hosube jempare. Ni nyandazi nempaka nchakare. Konka shogu nafache nempare. Ngobwe nafabi intame DJ terengo marganta nani yagiterane mutuma yampanama bambi nishasi bwa bari abatamanya abenda bunaku ngitwe tubero maganya manya yagiterana Chamuka yagiterane mutuma yapoka indiyo mundongo konka no shana ngundiyo muka iwe gundi zinampora noza kuhendeka nizabatera ropu zanje mbakuceceka nizabatera nangwa namara mbategeke a big tune nizinankare hebye kikamanya vabu nyenje zankwata na Chamuka umurinda wakama mission ngakanura dera bituma boni mbaterani mbagaruka ni no muro ni mbosyo ni mbatarka mbakimanya ngo Big Man nyondi kabaka ndibrende echo ni kikonka ni kimanya ni nyebeta rwapo mnyakore astamyo muntebaye ni cyumunengabo bihine cyuba kumanya mtaha mugoye Big Man. Alright. Big Man. Yeah man. Nigeze ati kwa Tom. The talent man. The talent nyekereza. Washumasho atumachize bibesho mwene besho ngo binga ibona. Tinebyeshongoro mushanju. Nebesho ngo mushanju. Ibege makorero video. Twarakoze video konka turi yo munteka tekaza tukabe twine munana akubanga hine kinde kitwine no mushija kumanywanka MC Biringanya. Go MC Biringanya ni kimwine nawe. Tukine nawe kubana wakahandika hakeshongoro echo mwe tukine nawe nacho kiri yo mu muhanda kiri yo nikiza. Ate mwine management. Hapana stune management. Mbeno omuntu kuyako bariho kwe arikwenda kuba managinga numbasa kumwikiriza ngo managing ninge mu mwenda kugumana mukore byanyu nkimo. Of course umuntu akwereza ubuyamba kuba yakunda kwereza ubuyambi tokabasa kumwanga akubanga yine kucya kuba yakoreba mukuza kujanti ombesho ngo zibona bari mu Western ka managing Blood Sons ine cya kuba yareba tukumwanga kutwenda na ijana to managing it's okay. Alright. Abantu nintekateka ngo Western abantu mwine ku management mwine ku investing mbantu kaba abana kaba umwana kogwe ne talent umwana utari kujya ngo talent ne kukwata utari kujya ngo talent ne kuyiyiriza ninga kugira ki umwana kogu nubona ubasa kumureba ubu investing mu sente zawe kandi ushanje mu bwire buke hagiye ku kiwabo yamuna bo talent yawe kure kandi ni wahagiye kuwabasa kubiha mu kugira ki wabona mu talent yabo imukuru mureba bana nkaba mu focusinga cyango abazire bawe bakiriho bona abazire banje bona bariho mbabeta baye mama mbamweta Patricia nitwe tata mbamweta Ngabira no Moses ati we bana bareba urukwesho murebe bintu nkebe obwire bwinje abazire kandi bakira kwanga ibintu by'abana mbufutanga ko kwesho ngura kabata kukira kuraka kubikerezamo iwe kuba kwani bareba nkebe tubakugira kuba kugira ngo ibintu by'abayayi bakabufuta amata musayoko. Of course icyo cyo tikikawe muzire buri muzire we nahari kakora umuntu oba umwana we yazo mu industry nambara nko muyayi amuyamo okinte kiba kweto ubwara hakinte kiba kweto ubwara muyamo ubwara konka wijo kachoka performing ajo kabo baje atatandikaga kakwesya konka bazire banje cyo tubakakinyerekere kandi basako bakina mutuma gwabo kubamba ndeba muko kubandi yo muyayi konka bakagera konka nubampaje bazire banje of course yade tubakwiza musho zanje sinkubanyene bonka abantu bakuru karene bakuzere konkamba mpaja nakujana kajanti mama haza naza kweshongora nde cyabashemeza kikubanyizya munonga. Yes. Hati wenda sifaho gitahiremo bisho ngo wahisamuna wajya muri muzakore cya munana obwire bwo maziremo nebyoreberemo niki bikuteganisa mu industry mu kuriya kunka kandi iki nicyo kintu kinteganisa mu industry ngo mukundishe kukikora mbwenu ninga kinteke mazima ntange kikanteganisa munonga ninka kintu ki ekintu cyo kuteganisa niba stage managers bo mushow kare oshanga waza kuzanka stage
narenda banza kushabe sente ngo nho tukirya abahansi by the way ningambe abantu bakubamba tebekanisha show mutandike konda ba stage managers abakwahura akubitwa abana bari yombi musi ya talent abarya hansi mbatunyiga munonga kashati nogenda ushanga manya uri MC wa stage kongo shanga ngo uri MC wa stage aha chipapura ningashi aha reste yabeshongoza bareshongore iwe toro kongo ukija wakaho atoshanga niwe rukwenda stage hati umurishongozi abari watandika kumuhereza ikituga kugira ngo akagire uko yakwireza stage gigura bugura ngo shatijo ndijo atwa kamukorera iki nawe utakugimushaba ngo agigure atiya ekindi kiri kiti nyewe nijo kanje taza aha stage a program wotarho big man mbwenu janko kuwabireka nichwa fine konka wanja ngumpereza yechebero za stage ataho kandi ati no wangarize nyuma kashe nyuma already manyatu we akakwe yonyine ko kumuhebere waza stage yo watunga fan base je kandi wa promoting echeshongoro cyawe kuko ari no kwateberejo ugitwara already ningo wa promote so abaya watu wabaya kuyamba on promotion eje abantu ngengo muzinga cyayi cyone cyakiri abantu bakumanya abakora cyo ni manyangwa beshongozi nimo mukutya kwereza aba MC mukaturetere bizubu umuntu akuri sarisa ubundi ni worgiye ko utarije akwata ngekebera kikwata kikwerekeza atakikwereka rubaju atunora bahonyo campus stage hati ni barabaramu wa waisanga munana kandi uko nakusi 10 hati ni oshama joti ati we ugukarargeho roza batinje bet ni wor kuzakurataho yetereze hati bet bacyo na yetereza ahura na leta big man yatemba stage abuja uniyande cyebe cyaje kiri yakirabeho nimo mukuturise bituga ateke kintu echo ncubaza kuba cyatandikirweho barabeshongoza babe baruho ninga shabariyo abari cyo kwereza ba MC Cent konkati nkitwa abantu abarumbenda aitwa abana barumubiza bakwenda kombeka western busya ito takwenda mu kituteke munonga akubita tukishanjire obedati tukishanjire mwakimanyirire mu ba MC wari umeshongozi yiza hona noine ndokoreki akwaka sente nobo kubantagize ntumashweko ntereka nkweyo yowe kano watanje konkora za saineze kare hati eki kintu cyo kigarize munonga music ya western ahansi akubanga ba stage no bakwa beshongoza abashongwe bakakitera abakubamba bashabana sente ati nkewe umuntu uri no kura oine dreams mpango industry ya western okoro kugireba no kweri iwe okabere no wenda ngo ojongere mu kibuziremo nyewe we industry ya western ebintu bukozera abana beshongwire konka hine kintu ekiro kubaburamu yere kintu ekikubaburamu ekikwetwa lyrics ebigambo mbeshongora ize words kale abana beshongwire serious konka bakiremerwe kuronda ekigambo cyo kugamba na mukaka kakicenga kajateke kigambo tukachuraho tucyo bato ngakeha ati nyina nkeke shongo cyanje ecyo mbaketa atize kinyine na biringanya hari kugira ngo tere ngoma ruguza timba maju tere ngoma haya tamzenga ro muteguro tetenkanyo mushegure a big man big mujo cyengure cyabe cyo kutambura cyo n'umumper gabere manyentamburo rugendo nyijemba baganere mbatebeze ntebya hatu bishobere ayiso ya nyumbi gereze hoberemere so nahabwe cyo munyekoreze bitemere manyogwendo ko kende gakurye micepere de kare kanyo tindukota ho bitekere naho bwe bambohe serujegere hati ebe bgambe ebyo no ranka mukaka yana abura ati iwaemero kagambira mukaka oti ninyenda tuzomubara tuzinyuzweho ati nacengaje nabatachenga nabatakucyakuza mebyo natakumanya roro modo wawe naho wakwesipanye kugira ngo uze mu ndongo eje tandikesho ngora kariyo owarebe kayatwonka umweshongozi nyo numuza kunsasa unarebere akanyiteka mekitekateko cyo kweshongora ni Ben Ganta yes ukana ukunda cyeshongoro kike cya Ben Ganta ekyakoze na 60 Watt and Roger cyo kinabe kashe style yawe kweshongora ni mpering yana nkanka ya True 256 truth ati esongezo nyonka nkani nyendori konkana nyinaza kushangashanga na ishongwire by the way abantu mbajani yeshonga nka truth konkanya cyo cyabe kiriye cyoto cyanje kweshonga nka truth nanyikeshangayo mbeni ukazo mu style eje ngoko muntu yabuyatina ni nyeshongora R&B ninga ni nyeshongora rapo ko kunanga kugeshongora nanyi nayishangayo nashanga mwineyo yeah right mwebere munonga bitu amazina ne MC Mashweko kandi program ne kibozi
tuba tuganiraganiramo anshonga zitari zimwe na zimwe kandi tukugezaho kureba ko twakubasa kwimsa industry yetu no kutwakubasa kukurakurana nk'itwe nk'abantu bitu ni kugambira nti waburi uko oyine business yona urukwenda kuranga urukwenda sponsoringa program eji no ikerezwa kandi no bano basa kwija offices zetu za Nkore Media TV kizimbe cya Rukwago Plaza hehe na Tax Park no rukuza kuba no tushanga kandi tongere kuganira tongere kugira okwa atensane tutense okwa kwasa sponsoringa program eji ningashi okutwakwasa kuraje business yawe asigara abantu bakamanya business aheri ukatunga ba customer ukakora sente ni ukatandika kufutambura ningashi oterarikiri ufutambura oterarikirire ukumango no manya kuza koro kashanga ruko yerekeye kumango bizibo muka noza kushanga bijiro tine cyo kutekayo kandi waza kora business so ko kubarangire ni twe kintu cyaterera no shanga wabona ba customer benge asigara ebintu bikutamburaje bituma bari mnonga tukwirira kwendera big man ati wonkewe endongo gitire burahamu wazaho ibikorwa ugira umusho sha mwenda gwekiro uri umusho no rugayo no yiza hati obwiro bu ati life noje gitambuzo takugira ngo hato obwiro bundobeho utakugira ngo obwiro bwo kubotine za shows ezo noje bona ukora mirimo kino jo bahota. Of course buri muntu wena ari mu industry ni manta ino muri munyo no kwen kucumanya ati nkiwe no ukora mirimo ki nyoka rinde byo mwana muto nonde ndio mwana muto konka ino muri mungu yine. Of course muri mungu yine akubanga nyine projects ndio muhinji nimba ndio musiri yanje mpingera of course so mbuye butari bwo kweshongora no kora ibindi ate aho no buri musiri yawe urukora nimba ndio kwenda ukora atwo bege ma kuno jango kweshongora tukuho na no kwinga nako tukuroho ukabiro no urukwenda ngobeki akweshongora tukuro no kwinga tukuro rero hariho ki ayo nije kuko kurebe ateberoho kuno jango mweshongoze nko kweshongora mbene hatu ngo kweshongora tukuro bakwiyeho no kwinga bakwiyeho ukabino nango ukore mu mucyo gundi ukweshongora kwa kutaro no kwinga kutaro ahubwo nimba mushubuzi ntandika nshubure myenda nshubure bukumba right wabare mnonga enecheshongwe cyo inechisa ya mbachita ekeshongwe cyo kiromba cyita chamuka encheje cya chamuka okay mbona atorkwende beshongoro byabwe kwena music yawe nabasa kugihanga YouTube buri mukutugona music yanje roho no searchinga Blood Sun music no banotifunaje bura no searchinga Blood Blood Suns etakweba no banofuna spelling nanke izina ryanyu wahereze ne namba yawe Yesu muri kwende namba yawe kubukinga ubaheshomere ne namba yawe ya spelling ya Blood Suns ni BLOOD then Suns SONS aho no banotifunaje Blood Suns music no boy ni big man then namba yanje wakubana nyenda no tera namba ya 085 abinishatu 13 085 abinishatu 13 no banofuna kare big man naneshaba ogumuzemo osibura abantu batureba tukogumiza twendera. Yes abamba tureba mwebare mnonga ecyo mwakora ne chamani kandi mugumize muno mugezaho ku followinga kubanga abantu abaryo enyuma bari nkanya bine talent nke nyine nubo bingi munonga akuba western aheri ate nende mukono y'abana bato abatire twaberevere konkati yanende ndongo ento nkitwe ekindi nyebaza abafani banje bakunda big man abakunda Blood Suns na Master J kurgomo youth and culture ogoweti nkamwewa akuba nyine kiyanyongera munonga ndongo mashwe ku Master Jogo akubanga ndokutandika kweshongora kinati rebyeshongo byanje nkabiri Master J yanyetaje ijogume no bera hananye tube tureba kare yanyije indongo ko kweri
na nahindi ndahamana ga master kurwo mu youth and culture ni wowe bari mnonga nakuramsya. Alright, wewe mnonga abantu baturiye mwebare kandi kimurukora cyamane kandi shaba aba western n'abandi ba Kampala n'abari mu Nozani numbasa kure batarenze kezi manage kaza Songs Avenue bine management abandi mwene job promotions n'abandi numbasa kure batarenze kezi hawe samu mureba abana nkaba mubiheyo mubakwateho agire at least level mu abahisaho talent tureke kuzita tukazitiranza kandi turi kuzireba ngo ziriyo mu western rero tukaguma tujya ngo western twine beshongozi turukweje kandi twireba ngo abeshongozi bariyo. Alright, mwe bari mnonga kandi mwe bari gumana mu watching program Kibozi amazina ne MC Mashwe konkaburejo ugumeho utakaragaho